We got somebody locked up. We got somebody dead and gone. Rosalie Fields, Marvel Car, baby, what's up? What up? I ride for my dog. Nubwo injyana hip hop muri Afrika ikunze gufatwa nabi n'abayumva bamwe bayisanisha n'imyitwarire idahwitse cyangwa uburara bw'abayikora, muri Amerika ho byafashe indi ntera. Iyi njyana yakindutse urubuga rwo kugaragaza ubuhanga, ubuzima, inzozi n'ubushabitsi, ivamo isoko ndetse bamwe bayibyazamo isoko y'amahirwe n'iterambere. Muri njyana yamaze kuba iy'abanyempano bakomeye, habonekamwo amazina akomeye yanditse amateka, kandi umwe muri bo ntashobora gusimbuka. Reka ngaruke kuri Yose, umuhanzi w'umunyamerika umaze kwigwizaho ubutunzi budasanzwe, akagwiza n'icyubahiro gikomeye mu muziki no mu bucuruzi. Yose amazina nyakuri yitwa William Leonard Robert wa kabiri. Yavukiye muri leta ya Mississippi mu mwaka w'1976, ariko akurira muri Miami muri leta ya Florida. Aha habaye inzu y'abahanzi benshi bakomeye muri hip hop. Ubusanzwe yamenyekanye nk'umuraperi ufite ijwi rikomeye, amagambo y'ubwenge n'ubuzima bwuzuye ishusho y'ubukire, ubutegetsi n'ubugabo. Yubatse izina rye mu muziki afatanyije n'ubushakashatsi bukomeye, maze aba umwe mu bantu bake mu ruganda rwa muzika babashije kwinjira mu rwego rw'abaherwe bazwi muri Amerika, mu gihe abandi bahanzi benshi bakoresha hip hop mu buryo bwo kwivuga no kwemeza bagenzi babo. Yose yayikoresheje nk'inzira yo kwiyubaka no kubaka abandi. Uyu yagaragaje ko injyana itari y'ibirara, ahubwo ari abahanga b'abanyabitekerezo. Yubatse kampani izwi nka MMG. Iyi izwi cyane mu kugarura ubuzima n'icyerekezo gishya muri hip hop y'igihe cya none. Uyu muhanzi akunda kugaragara mu mafoto n'amashusho ari mu modoka zihenze, indege bwite n'imitungo itagira ingano. Ibintu byatumye ahabwa izina nka Boss. Izina ryamuhinduye ikirangirire, ariko nyuma y'iyo shusho y'ubukire, Yose ni umuntu ubaha umurimo, ukunda igihugu cye, kandi uharanira ko urubyiruko rwiyumvamo icyizere n'ishyaka ryo kugera ku ndoto zabo. Uyu Yose n'umuhanzi wakuye hip hop mu marembera, ayigarura ku rwego rw'icyubahiro, ayihindura urubuga rw'ubucuruzi, ubwitange n'impinduramatwara mu mibereho y'abirabura muri Amerika. Ikaze mu kiganiro cyacu baherereye he cya none. Uyu munsi tukaba tugiye kukugezaho amwe mu mateka y'umuhanzi w'ikirangirire mu njyana ya hip hop Yose. Njye nitwa Justin Mind Harerimana. Amazina nyakuri yitwa William Leonard Robert wa kabiri. Ni umwe mu baraperi b'abanyamerika bubatse izina rikomeye mu muziki wa hip hop ku rwego mpuzamahanga. Yavutse ku wa 28 Mutarama mu 1976, avukira muri Trilla muri leta ya Mississippi, ariko akurira mu gace ka Carol City muri Miami muri leta ya Florida, ahantu hamenyekanye kubera ubukene, urugomo rw'imihanda n'uruhurirane rw'ubuzima bw'abantu baturuka mu miryango ikennye. Yose avuka mu muryango w'ababyeyi basanzwe. Nyina yakoraga imirimo yo mu rugo no guhinga, naho se yari umushoferi usanzwe. Ubuzima bwe bwo mu bwana bwari bugoye cyane, kuko yakuranye n'urubyiruko rwahuraga n'ibibazo bikomeye by'ubushomeri n'ibiyobyabwenge. Ibyo byose byamubereye isomo rikomeye ry'ubuzima, bituma akura afite indoto zo kuzahindura imibereho ye no kurenga mu gihe cy'ubukene yari abayemo. Uyu yize amashuri ye abanza muri Carol City Elementary School, akomereza muri Miami Carol City Senior High School. Kubera ubuhanga yari afite mu mukino wa ruhago, yahawe buruse muri Albany State University muri leta ya Georgia, ariko yaje kubivamo mbere yo kurangiza kugira ngo ajye gushakisha imibereho i Miami. Ni muri iyo nzira yo gushakisha ubuzima aho yaje kwimvamo injyana ya hip hop, ayibonamo nk'uburyo bwo kuvuga inkuru z'ubuzima bwe n'ubw'abandi benshi bakuranye. Urukundo rwa Yose ku muziki rwatangiye akiri umwana. Yakundaga cyane abahanzi nka The Notorious B.I.G, Tupac Shakur, Ice Cube n'abandi baraperi bavugaga inkuru z'ubuzima bwo mu mihanda. Ibintu byatumye nawe yumva akeneye uburyo bwo gutanga ijwi ku buzima bwo hasi
mu ntangiriro z'umwuga we yakoresheje izina Teflon Dadoni. Aha yaririmbaga mu matsinda y'abaraperi bo muri Miami. Izina Yose yabyihimbiye nyuma arikora ku mucuruzi w'ikirangirire w'ikirara cyacuruzaga kokayine witwaga Freeway Yose kugira ngo yerekane imbaraga, ubukaka n'icyubahiro abahagarariye hip hop y'imihanda bafite. Mu mpera z'imyaka y'1990 n'intangiriro zo muri 2000 Yose yatangiye gukorana n'inzu y'umuziki ya Sleep and Slide Records, ari nayo yamuhaye amahirwe ya mbere yo kwinjira mu ruganda rwa muzika. Nyamara ubwamamare bwe bwaturutse ku ndirimbo ye Hustlin yasohotse muri 2006. Indirimbo yahise yigarurira isi yose kubera verse yari irimo yamenyekanye cyane igira iti Everyday I am hustling. Iyo ndirimbo yamuhaye amahirwe yo gusinyana amasezerano na Def Jam Records. Iyi yari yobowe na Jay-Z, bituma Yose yinjira mu rwego rw'abaraperi bakomeye ku isi. Ni muri icyo gihe yatangiye gutegura inzu ye bwite y'umuziki, yaje kuba imwe mu nzu zikomeye muri hip hop. Yose ni umuhanzi uririmba mu njyana hip hop, by'umwihariko mu bwoko bwa gangster rap. Afite ijwi ririmo uburemere, ubwitonzi n'ubuyobozi, byamugize umwe mu baraperi bafite umwimerere udasanzwe muri hip hop. Indirimbo ze akenshi zivuga ku buzima bwo kuva hasi, guharanira intsinzi no kwiyubaka kugeza umuntu agezaho aba bosi, umuntu wigenga ushobora gucunga ubuzima bwe n'ibye. Mu magambo ye Yose akunda kwibanda ku bintu by'akazi gakomeye, hasala, ubukire, imodoka zihenze, amazu y'agatangaza. Indirimbo ye nka Hustlin yasohoye 2006 yamugize icyamamare, ndetse hari n'indi yise Money Fast muri 2010. Zose zigaragaza ubuhanga bwe mu guhuza amagambo akomeye n'imiziki yihariye ituma yumvwa n'ab'ingeri zose. Mu myaka irenga 15 amaze mu muziki, Yose yubatse izina rikomeye rihambaye. Album ze nyinshi zagiye zigaragara ku myanya ya mbere kuri Billboard 200, ibintu bidakorwa na benshi. Album ze zikomeye harimo Part of Miami yasohoye 2006 yamutangiriyeho, yamuhaye izina rikomeye. Harimo Trilla yasohoye 2008. Iyi yagaragaje ubuhanga bwe nk'umuhanzi uzi aho ajya, ndetse niyo yise Deeper Than Rap yasohoye muri 2009. Iyi yavugaga ku mibereho, ubuzima n'imyumvire mishya. Hari niyo yise Teflon Don yasohoye muri 2010. Iyi yamubereye nk'imwe mu nzira y'urugendo rwe. Hari niyo yise God Forgive I Don't yasohoye muri 2012. Yerekanaga ubutumwa bwo gukura no kubabarira. Muri 2014 yaje gusohora iyo yise Mastermind na Rather You Than Me. Izi zose zigaragaza ubukure n'ubuyobozi. Part of Miami ya kabiri 2019. Iyi yibutsa aho urugendo rwe rwatangiriye. Yatsindiye ibihembo bitandukanye birimo Best Hip Hop Awards 2010 na Best Collaboration, kandi yagiye atorwa muri MTV Hottest MCS in the Game kuva 2011 kugeza 2013. Kuri ubu Yose ni umwe mu baraperi bake bafite album 3 zageze ku mwanya wa mbere muri Billboard 200, ndetse akaba ari umwe mu bashinze label yagindiye ubuzima bwa benshi, Maybach Music Group cyangwa se uyite MMG. Yose yakoranye n'abahanzi bakomeye ku isi nka Jay-Z, Drake, Lil Wayne, Kanye West, DJ Khaled, Meek Mill, Wale, Future, T-Pain, John Legend, French Montana, Christina Michelle n'abandi benshi. Si ibyo gusa kandi yakomeje no gufasha abahanzi bakiri bato binyuze muri MMG. Abenshi muri bo ubu bakaba ari ibyamamare muri hip hop. Ibi byamugize umuyobozi n'umutoza w'impano nshya. Uburyo yakoranye n'abatunganya indirimbo nka Justice Reggae na Dr. Dre byatumye yinjiza imvugo ya luxury rap, uburyo buhuza hip hop n'imizi y'uburanga n'ubukire. Yose afite abana 4 barimo Toya, William wa gatatu, Beckhams na Billion Leonard. Nubwo atigeze arushinga ku mugaragaro, yagiye agaragaza ko yita ku bana be kandi akabigisha indangagaciro zo gukora cyane no kutava ku ntego. Kuri buri Yose aracyakora cyane umuziki n'ubucuruzi. Afite partnership hagati ya MMG na Gama, ari nako akora ku mishinga n'ikirimo gushyira hanze indirimbo nshya, gushyigikira impano nshya muri MMG
na Marino Blaze gutegura ibitaramo n'imurikagwisha ry'umuziki ku rwego mpuzamahanga. Ubutumwa bwe bushingiye kuri boss mentality. Uyasahura yibukwa nka The Boss, umuntu wahinduye hip hop akagira urubuga rw'ubukire. Reka ngushimire wowe ukomeza kubana natwe, musaba gukora subscribe, share, comment kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bikomeze kugereho. Nge nari Justin Mind Harerimana.